Hello mga kadingas. We're going Tukan ko. We're going to there and the boat over there. See that we're going to Ubek. Mag-anniversary nga. Char. Garaon. Okay. See you in the boat. Okay? Bye-bye. So guys, wala kami makakain dito sa 7-Elevens. Maghulat kami ng taxi doon. It's very morning. Tayo kami naabot. So ano, ba ito 7 magod na 11. Oh, it's very mingaw in Ubik. Maghulat sa big taxi. Alright, let's go. Malakaw raman ang kuan daw ko no, Basilica. Lako na namo kay kuan ba? Exercise. Dayon tipid push. So maglakaw rami padulong dito ato karanda nga building imuliko mi dito. Ana na siya. Sayo pamampod dala kuan. Alright. Kami sa Basilica. Salamat balang bata. Sama-sama bulan Yesus sa iyang kinamuri, anong kitang tanan maluwas. A few moments later. Guys, magtumigkuhan. Baliser. Ato lagi atangan dia. Sale. Linya lagi kada. Ha? Sige atangan dia. Ha? Ay sale dia. Tag kuan. 10 kuan na lang. 90% sale. Kaya po mag-open sa Baliser eh. A few inches later. Dali mo diri oh. Libre man akong amigong kuan, mayor ni mo ni Mayor Cebu. Ano amis kuan kani isa ni? Linabo pick. Usa ngalan diri bay? Usa ngalan ning lugar diri bay? Mr. A. Mr. na mo ni gahay kay mo ni musulod mayor da diri pagka ano mo ako. Kuya kay Choy kay view da bay. Day 2. Nice, we're here at the Ocean Park. Oh, see that? Musulod kami. Naka-free
photoshoot mo dito. Gara ba? Okay. Padulong na eh. Hi. Tuhu. Sulta ka dito. Welcome to the jungle. Ha? Siya lang bangus dire. Tagpano na banching kong kilo dire. Enter the blue curtain. Wow. Matulog man si Beshi. Huy, Beshi. Na si Beshi dire. Tara oh. Amin pa ikaw mag-feeding na rin. Nice ka. Oh, naihaw Andre oh. Oh. Aho ana ay puyo. Oh. Dagko lang kanila kay kuan may kinanan ni pigs. Oh, ito. Na ito. Selfie ka.
ba na? Stingray ay. O, tara. Bilipot na. Ara, o. Ara. O. Ano si Pagi? Ah, dito, tara. Alik. Come. Oh, assistant yan ah. Nasa off. Goldie. All right, Goldie, finally getting on your chorus. Where could it be, Goldie? And she's found